Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere niko mu bijyanye n'imyubakire naho rigenda ryinjiramo, bityo amazu yubakwa muri iyi minsi akagenda arushanwa agaciro bitewe n'uko ateguwe, haba imbere cyangwa se inyuma. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe inzu 10 zihenze kuva isi dutuye yabaho. Inzu ya 10 ni Princess Tower, umuturirwa uherereye muri Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Princess Tower ni inyubako y'akataraboneka y'amagorofa 101 iherereye muri Dubai. Ikaba inyubako ndende mu zahariwe guturwamo ku isi, ndetse ikaba inzu ya kabiri ndende muri Dubai nyuma ya Burj Khalifa. Princess Tower ifite uburebure bungana na metero 414. Uyu muturirwa watangiye kubaka mu mwaka wa 2006 wuzura nyuma y'imyaka 6 utwaye akayabo kagera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Ifite ibyumba byo guturwamo 763, amaguriro 8, ibice 957 imodoka ziparikamo na elevator cyangwa se sanseri 13. Umuturirwa wa 9 uhenze ku isi ni City of Dreams, umuturirwa uherereye muri Macau mu Bushinwa. City of Dreams ni inyubako y'igitangaza ibarizwa mu Bushinwa mu mujyi wa Macau. Ikaba ifite umwihariko wo gukurura ba mukerarugendo benshi biturutse ku bwoko bw'imikino ikinirwamo nka casino ndetse n'ibindi. Ifite hoteli n'amaguriro 37 n'igice cyahariwe casino gifite inyubako enye. Ebyiri zitwa Grand Hyatt Macau, izindi ebyiri zo imwe muri zibarizwamo hoteli yitwa Hyatt Rock, naho indi ibamo hoteli yitwa Crown Towers. Iyi nyubako yuzuye mu mwaka wa 2009 itwaye akayabo kagera kuri miliyari 2 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako ibamo utubari, restaurant, inzu bashiniramo filime ndetse n'amaguriro rusange. Inyubako ya 8 ihenze mu mateka y'isi ni Venetian Macau, inyubako iherereye muri Macau mu Bushinwa. Venetian Macau ni inyubako y'amagorofa 39 iherereye mu mujyi wa Macau mu Bushinwa. Yuzuye tariki 28 Kanama mu mwaka wa 2007 itwaye akayabo kagera kuri miliyari 2 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako irimo casino ya mbere nini ku isi, iri ku buso bwa metero kare 98. Venetian Macau ni hoteli nini ya mbere muri Aziya. Inyubako ya 7 ihenze mu mateka y'isi ni Hawaiian Resort, inyubako iherereye muri Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hawaiian Resort ni inyubako ikoreramo hoteli y'amagorofa 45 ndetse ikaba na hoteli ya 6 nini ku isi. Iyi hoteli iri ku buso bwa kilometero kare 2500. Hawaiian Resort ifite ibyumba 276. Igice cyo guhaha cya Hawaiian kirimo abacuruzi benshi bazwi nka Cartier, Brion, Alexander McQueen, Dior ndetse na Chanel. Iyi nyubako yuzuye itwaye akayabo kagera kuri miliyari 2 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Inyubako ya 6 ihenze mu mateka y'isi ni One World Trade Center, inyubako iherereye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. One World Trade Center ni umuturirwa muremure w'amagorofa 108 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uherereye muri New York. Ikaba ifite uburebure bwa metero kare 442. Uyu muturirwa ukunda kwitwa nanone umunara wo kwibohora, wubatswe mu gusimbura undi wari warasenwe mu bitero by'iterabwoba byo mwaka wa 2001. Iyi nyubako yatangiye kubakwa muri Mata mwaka wa 2006, itaha ku mugaragaro mwaka wa 2013, itwaye akayabo kagera kuri miliyari 3 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Inyubako ya 5 ihenze mu mateka y'isi ni Cosmopolitan of Las Vegas, inyubako iherereye muri Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cosmopolitan ni inyubako y'imyidagaduro y'amagorofa 52 iherereye muri Las Vegas. Iyi nyubako yubatswe na kompanyi y'Abadage nyuma iza gutahana kompanyi yitwa NYC Best Blackstone Group Corporation. Mu mwaka wa 2014 ukayabo kangana na miliyari 1 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako ubu ifite agaciro kagera kuri miliyari 3 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika, ndetse ifite ibyumba 3000. Inyubako ya 4 ihenze mu mateka y'isi ni Emirates Palace, iherereye muri Abu Dhabi muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Emirates Palace ni hoteli ya kabiri ihenze kuyiraramo ijoro rimwe ku isi, ndetse ikaba na hoteli ya leta ya Abu Dhabi iri ku rwego rw'inyenyeri 7 iherereye mu murwa mukuru wa Abu Dhabi muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni hoteli inakirwamo abashyitsi b'imena basuye ubutegetsi bw'iki gihugu. Igishushanyo mbonera cy'inyubako cyakozwe n'umunyabugeni kabuhariwe w'umwongereza witwa John Elliot, maze itaha ku mugaragaro mu mwaka wa 2005 itwaye akayabo kagera kuri miliyari 3 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Inyubako ya 3 ihenze mu mateka y'isi ni Resorts World Sentosa, iherereye mu gihugu cya Singapore. Resorts World Sentosa iherereye mu gihugu cya Singapore ni inyubako ikinirwamo urusimbi rwa gatatu ihenze ku isi.
ikaba yaruzuye itwaye akayabo kangana na miliyari 4,900,000 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako iri ku buso bugera kuri hegitari 49. Resorts World Sentosa ifite hoteli enye muri rusange na casino iri ku buso bugera kuri metero kare 15,000. Pariki y'ibinyabiziga byo mu mazi ibarizwa muri iyi nyubako niyo nini yakozwe na muntu ibarizwa ku isi, ikaba ifite inyamaswa zigera ku 100,000. Inyubako ya kabiri ihenze mu mateka y'isi ni Marina Bay Sands. Inyubako iherereye muri Marina Bay muri Singapore. Marina Bay Sands ni inyubako yo kuruhukiramo ihenze ku isi. Ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo benshi cyane muri Singapore. Iyi nyubako y'agatangaza iri ku buso bungana na hegitari 15,000 n'igice. Iyi nyubako irimo amaresitora, hotel, ibyumba biberamo imyidagaduro, biberamo imurikagurisha, ibyumba byerekaniramo amafilimi, amaguriro ya kijyambere ndetse n'ibindi. Marina Bay Sands ifite amagorofa 55 n'uburebure bugera kuri metero 200. Iyi nyubako kandi ikaba ifite ikintu gihuza inyubako ziyigize kizwi nka Sand Sky Park, kiriho urwogero ruzwi nka pisine ruri ku butumburuke bungana na metero 150. Ikaba ifite agahego ko kuba pisine iri ku butumburuke bwo hejuru cyane ku isi. Iyi nyubako yafunguwe tariki 23 Nyakanga mwaka wa 2010 itwaye akayabo kagera kuri miliyari 5,500,000 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako ifite ibyumba byo kuraramo bigera ku 2,561 n'icyumba kiberamo inama. Iyi nyubako ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 450 icyarimwe. Kasino y'inyubako irimo imashini zizwi nk'ibiryabarezi bigera ku 1,500, ibyumba byigenga by'imikino bigera kuri 35 n'ameza yo gukiniramo agera kuri 600. Inyubako ya mbere ihenze mu mateka y'isi ni Abraj Al Bait. Inyubako iherereye muri Mecca muri Saudi Arabia. Abraj Al Bait ni umuturirwa wa mbere uhenze cyane ku isi, ufite amagorofa 120. Iyi nyubako yatwaye akayabo kagera kuri miliyari 15 z'amadolari y'Amerika mu myubakire yayo. Iherereye mu mujyi mutagatifu wa Maka muri Arabia Saudite. Iyi nyubako iherereye hafi y'umusigiti munini witwa Masjid Al Haram Mosque. Iyi hoteli iri ku buso bugera kuri kilometero kare 1.5. Iyi hoteli ikunda gukurura abasilamu baba baje mu rugendo rutagatifu Maka. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2004, yuzura nyuma y'imyaka 8. Ifite uburebure bwa metero kare 601 ndetse ikaba ifite agahego ko kuba ari hoteli ya mbere ndende ku isi. Ni inyubako ndende ya 4 ku isi. Ikintu gikurura abantu benshi kindi muri iyi hoteli ni isaha irimo ihagaze kuri metero 530. Ngizi nyubako 10 zihenze kuva isi dutoye yabaho. Niba wakunze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.